I svetitelji kažu, nikad nemoj reći ja postim. Ja postim. Ako kažeš to i tako, promašio si, izgubio si blagoslov posta. Kaže se, vreme je posta, a podrazumeva se da je posti. Vidite razlike, velika je razlika, jer kad staviš ja na početku, gotovo je sve. A suština posta jeste borba sa tim ja, borba sa tim egoizmom, jer današnja nedelja također je posvećena događaju izgnanja Adama iz raja. To ćemo čuti večeras na bogosluženju i te pesme, da je Adam izgnan iz raja. Kada je pogrešio. Šta znači greh? Greh znači promašaj. Šta znači greh? Greh znači izgubiti zajednicu sa Bogom. Svaki greh, svaki mogući greh, i mali i veliki greh, jeste neprijateljstvo prema Bogu, kako kaže apostol Pavle, i jeste odvajanje od Boga. To je uradio Adam. I znate onu priču, ona je vrlo poznata, ona je vrlo važna, jer odnosi se na svakog od nas. Slika Adama današnjoj nedelji jeste slika svakog čoveka, gdje stoji pred vratima raja, izišao je iz raja, izišao je iz zajednice i osjeća se nemoćno, osjeća se obnaženo, osjeća se slabo, osjeća se hladno, osjeća se otuđeno, jer je to sam sebi uradio svojim postupkom. I imamo Boga koji prašta i koji prihvata. I imamo svetu crkvu, majku crkvu, i njih duhovnike u crkvi koji nam čitaju molitvu, i zato je važno ispovesti pokajanje, jer ovaj post jeste pokajanje, jeste povratak, jeste idenje, jeste putovanje, vraćanje sebi, vraćanje Bogu i vraćanje drugima. Jer šta nam čita sveštenik, koju molitvu kada se ispovedamo i kažemo svoje grehe i kažemo kajemo se? Između ostalog sveštenik kaže, prisajedini ga svojoj svetoj crkvi. Ovoga koji se tu stoji, koji se kaje, sad ga prisajedini, jer znači da on nije bio sjedinjen, znači da se on grehom odvojio od crkve, izišao iz raja, udaljio od Boga. Svaki greh jeste udaljavanje od Boga i svako pokajanje i svaka molitva jeste vraćanje u naručje njegovo. To je post i post kao radost.